Kanari Society harangkat kejingas nak tilang berka Waste Management Committee pedeng right kon long try like kantai akan nyau tarik Februari ajar funriu kalau ya ruban ya ke program awareness cek baik ba hakatai kasngi hakabala dan rangkat nadu resource person Sri MW Karkongor State Coordinator Swatch Bharat Mission ba Riban Roy Lengdo General Secretary kon long try like kantai Sri Jiwardri SDO Peninsula Civil Subdivision Penusla rangba senang ke ursu apatau kidkot jangka sengkol long try like kantai kidkot jangka society hi barakoi hakatai kasengi la yo kejing pensai baper hakabala ai jengmut berpenek pensa ya kejing khu jusba ada dai hawa nderengkau kenang ba kejing ko jengkia kejementoy kalong namta jangi hi kinong senang hapo jangka tan la kentur ya kinong sandukan bakin kitli ban simentalang ban kamtrai namta kejing penkhu jaka haka kaba idei Rau belam ni kene ba nakaliam jogi la ongru banan cekmat ndai cu bandon de jing beret nyut hang ni te kalong ke pas ngutenam ya kata kar kom a jing mut ke jongi ban nget khamru banang ni cekmat kan dolong kumtahi ngi kene kawa kum bakatut kum do kan long hi ke bandom don cu kene gino bat jing penjabo atharai kito ke badan saudong kinya don hi kata ka jing tiplam ba habayu ikum ne badan kinong penkhoi kindon kata ka jing tiplam ka jing smolam ba nakapenta joki hapan hiar lagi beriu bandai tam kata kala dei ka wei ka ba kila de ban bo hala de ka jing perkhan ba kamlong syuk ban le biang kumta namar ba isnai ye ke balai ban tam ikni ka jot namar bis ngu tho hi ba pli kini ka balai ki khotno ye ba mark w khatongor gade state program manager jongka Swachh Bharat Mission ibalawan khanang na Shillong ban ailang ka kimat jingkren jongi akan ikopor khamtam nai lei bede ka khui ka suba pen embiang pat ya ko kata kadai ke no senyang ke barat ba kublai cibun sisya fi khot yang i akan ikopor ke Swachh Bharat Mission kadai ke program jo ka sarkar ban keren ya kini ki bakta ai ke jemlang kasalang ka thong ka bakhadu kalong ban benyo ya ke jemlang salang ka babit ka babiang ka bakiyo habaro kiliang khamta ma ka jingkot jingkhia hakayo ka kot habaro ko ki bentai ke badai jong ka jingim ke jongi ka subjek ka bangiakta na ka Swachh Bharat ke ka subjek ka bangila keren ngilaya dagisnem ngalaban ong yapi ngalaban sakhi daladiru hang ni bagani ka penusla blok kani ka blok la syem bentar ratba bat ka Swachh Bharat Mission hakapol jong chuaban poi ka snem kapol jong covid still bok no ngihapan sange ya ka wei ka campaign ka barat ba bangilale ausnam arpo arkuwei ba kata kalong ka jinglom mi plastic na ginigitan badi ba arshal ila dei wei rangba ibala syem ka bantang wa syakmat kisaki kisatar gidon haka YouTube gidon haka media gidon haka bakila ay ka jingkiran bangi idei ban mi syakmat ban i ka patai ban long ka nuksa hakikam ba barata kapor ngilalom mi plastic dakidon na kani ka jaka Gaksyukwa man syu ay ganuksa jo kani kajing le kalong ba kirang ba kipai ba kilong ki bakloy man sim man yasno benta ha ki program ki jong kasorka ha ka program jong Swachh Bharat ru ilaya bon teligisnong ila ka wa bon teligisnong ha ka bang ilala man ay ki jirap khamtam e ha ka bayade ba ki jisnai ki pain khana ki yeng priyo kita gilong tangki wei a ki benta ki bang lakren sa pang Swachh Bharat haka jing et lekam bat kini kisnong jong kani katain penusla ka subjek jong ka Swachh Bharat ka subjek jong ka jingkut ngalaban ong kani ka subjek ka ba kham sitom man ekran ngatai ka sitom yang ar ban kran hakum kani ka platform kani ka subjek ka bagi dei ban yarung man lagi snong kani ka subjek ka bagi dei ban yarung man lagi yang ban ekran namar ba kalaban don ka jing affair jingmut habang ekran ni kani ka subjek Mencuai pi ke nuksa hakani ke tinggal nanti jongi jong Swachh Bharat ban kentui ki brio ban syimi ila nanti kuat suba khamtam e ta ka bojing kiar he ke jing le chabar madan madia ngarung hakawai lagi yeng
ban mariarung ha kata kayem ngai ka sam sniang ha khamat pikot yang awan kran chapang jing kuat lapa yang khele atu ka shnong kran chapang jing kuat ngilai ta ka basngo singan ma ngilai ta ka ba ngisgo ba lapa yang ni ngakali yai long kmengong balai Krishna panchana khamat ieng Krishna satian ieng yang ni ban Krishna khamat lesi kalong ka bajabo lei long kme yong yang lesi kilong kme kilapan ai ka ju juba ladang kaliang ni yong ni ka pelapisam jubu satian ibu syakhamat mate hang tang sutu arhaja khanda ngan oi pa yadan hakoi goblok hang tang sutu bangiram ni syaram banyang hakaran sampai ba kong ni ban kren jing khuy kadi ka challenge barat ba kasuk ban le tung khuy ya kawak kasuk ban simu sunsa na basdang te so e na la sa so tenat dalai yang pun lai la deng sak uniform la deng sak baj ia so tenat ban kren badaya ta kapol ngong ni syaram au pait ba u khamsta bat kadi sisya Adon hok ayo mga manong yung pito le ako naman firis niyang ba pakut usnam niyo kasan aja tika ni kay gi pai ba man snai tak ban kana ki ba arslio kambun baro kiti sitlio ka ba sipot sodong dong balai lai bos nam ganda kim so tu e ka jing e iwan irang ba sa office yang ba long na yang ngachna sang sitlio Syaram yang Rakan ma ko ini snong ha kini kita na pangilay betulong program ka panginang yai kanon katopum PhD ikor baro kipli lahi kay yang ibam day man penle no ay ka safe water thang ndang iong yaking ikiliong ang yung jukang namar balik kita men giong lada pikang kinlang sipun kinyang jingpang hakato na takadang ipelai kambun sin ngisarem kata arhajar khendai sa taburong arhajar khendai ngata ngidang wan rong sen gisnong jo piru de yang kita gisnam arhajar khendai aku ngidang rong malaki yeng ngidang laban rong malakasnong mentangi melasu Umsyasyu yang iru wan malakayir. Umsyasyu iru yang iwan malakas. Sarkar kong filatres musnem te. Paling bintang lagi yang malakayir. Na takadang isim kabu ladang iyo karensan kum kani. Isim kabu. Batu pejlam. Yang syuang. Teng isole ano ay kiting tray. Pinsa sole ano ay mentakas ni. Kita isitom katu lawan sitayo hatian. Hatang biang. Ladan biang inai so fly kani keep on doing yai le but hindum so thu ya kajing telah kan ong ya pi arhaja kendai harus ajar kendai Gibril giba kamdan kam em haying kin sinapan kana kinum snang ni kin sna syakan dong kper habya san ni na cheti Iba kamrus palik isyang sa footpath. Pai kana la sinapa, la siang dagi tiles, kang tala. Tangba, ndai hajan iya. Tangba, pai kana ta, ndai hajan iya. Mentapat kelia lati. Lada kimyo asna pai kana iya. Pindom sna. Dai no dai. La ya su tuo de. Gikon gi mami na snong gi lisa sa shalom de gi benai. Hasanda yang sejak dan pan kana. Dai maki bio ni jing arau. Ni jing sosok. Dali pa je snong. Sa aslam je snong rum tre syu. Nang syu, ju syu. Dai ngap tat. Harai da de. Hangta gi kimi gi Pakistan hikai pelea ka ong sa harap gadai nga pen pauro
kajing sengoburom ya kanangri society ha kajing ya trelang buat ka waste management committee jong ka kur long try lai kan thai ka bangila seng ngila penmi ha usnem ar hajar ar khoar halor kanong rimba bangi penmi ya ka waste management committee jong ka kur long try lai kan thai ibadai kitra jong kara chabong ngan sabatai sibit ngan sa brief ya ka history kenang bai sarmak kenang bai sar SDO jengi in ngotu balai ba mi ka bakum kata idan isa desa isa prestok ban butin ya kata kenang ba kano kijing anut jengi kitrai kan nomle no bang kwa ba minim hakajing ko kajing subah nado kajing mut kajing perkat hado ka lentik ka sengkian kayeng kesen yongiro bat katahi kumpangaong nabasdang kadai kajing burom jengi ya kane kalong renyeng kabau blai terkena ladet hau janai kerpang na kabanta jengi kibriyo de ngamut tensyu ngasukwa banai kublai kerpang par ya ba mukul par dan ko commission ban pen ko ya ka jebeng jadi kena itanya kan ka thanyi barok ko we wala ka ini program ibangile ilong ibaret ndrei nganget pakan keren pat seki babun ibayo sngo gibaya nang bana kan ka thanya ba iyo ya ini kam i jingkrei jongi bangile ha kan ka ni hang ni ka jaka sisa ladon ki bakran menne ba da orang wasno nyong ursel mensua bat mentang ipai lagun ke jingat her ha kan ni ka jaka ha ni ka jingking nar hati sengi ngakan mau panginang yo ke subdivision ke bersemai nengian hang neng yo isai ke jing jabok jong kan ni ka wa ba hadu ba katu bat ni ki breu kilawan sia ka office SDO banwan complain hak bedi batkan ni baro ki yapet ke yoi ki wandru ban complain nrai umdan patwan ban mi chakmat ban le ai habang yoi ya ka jing ha ka imlang ka salang ngapa ban ai ke jing kublai tam ya ka nangri society ka basyam yang ni ka senjang dan ka initiative mentara sengi ban le ya ka ai ka bahatam ban le ya ka ai ka ba tentang bumbang iba ma ban perku ya ka ya ka wa nganget ba baru ngiwan ni ngiwan ban lesi ngiwan ban dan rengkat berpi ban appreciate ya pi ban ai man sim ya pi ya ka nangri society betum ju ya baru ki bayo dan bentam tasngi akan ni kam apa ngin ha ya ka kubur cha baru itu ki bayo i ya ka ai ka pa kum kibriu ki badan ke jing kikli ya ka imlang salang ngila ban le la kalong ei baret ru ngin yami syakmat ban ai ke jing tersan ni kata te ke jing wan jong pi baro entas ngi ngatai ka dikata ni ka ba piwan ban ai i por jong pi si ngimla ban ai sipun ki ei ndrei ke jing ai ka ba koridor mentai ki por bunkam jing kibriu ngatai ka dikapor bat nganget ban nakaliang ka office jong SDO civil ro nginya wakilat kelenti rengkat bat tam na ka Swachh Bharat Mission office ka ba ibama hi iwan na ka state na tharai ngila ban le sibun na banta ka ni ka han ki dungi ka bede ba ka subject ban ngisno sarong bat ang ba ka than penusla jong hi ka dei ka wei ka ba baro isim ya ka nuksa ka bede ba ka koi ka suba ngidon ya koi ka sinong ka maulen no kabadai ka jing snow sarong ya ka state ki dongi barokoi but kani ka jing la jongi ban yo ke ban achieve ke ha ka bidai ban kani ka subject kadai ka ba ban telun man ka sngi kadai ban long ka continuous process namar kam dadai ki achievement ki badai ha ka liang jong ka infrastructure lan ki jing tei jing donnam namar kaya day pat ka behavioral change jong pat ka behavioral change ka don kam ya ka jing penthamai ka paman kasni kum ubriu
ngi persyang ban long laid back no lane ngi stang sting no adin ka tu kat ni ngi tingi don kam yang kum gini program ki awareness na kapor sya kapor kenang bangila anton kan mau yang ki beriu yang ki pajpa haman ki than haman ki dong ba ngidon kam ban maintain ya ka ai ka ba ngila achieve Kane, abang spray hok kos sana kita sita, balong balaki kami ni ya. Kita tangkam tengah nol mana. Ini bukan santri sedikit lah senang. Boleh. Man pengkuy tentang kinyut di nyer tiba penjebok ni kan bahwa patru ai kublai kumju di resource person pat kumju di bayi simenta aku ban ai ka awareness program pat kebentar ke makam kongsan palomba nak kalian jungi kumbang ni lah ya pla simenta ka ban pengkuy ini bahwa nangit nak kalian disiplin circulate nani ban pensapriang ya kini bakanum dei ba tamau ti ban cukut tang cukut kuy ndai kan long ka bentar ma benar ba ni hab banon ka ban le kuy nak kalian jungi dari kinong song snong ada kinong song dukan kinong song yo baro kanang ba ka jing kuy jing spa ka nyai namar ba larang isi pun kuy lemdan pat kinong le kuy kam don jumut de nak kalian junga ka pa di baro be simata ne por ba kum juru ka ki bayo snow ling ba jung ni ka tendong pen sawang ba pin soba ba ni simbatalang ya ke patru jik kli na bantar kuy ko suba ba pin soba dolong kepala ini persangkat bala ban tingkan ha ka bay bread di kinyu kinye si stai tindak kali jangan tang itai si si kit pok kerwiang ya ka nang ri society kana ya sepang hakikam ki ba per ki ba ya ba tre na mata ki lang salah tulis ko